The devil is a liar. Iyo ti miario itu, ucio ti murugamo witu ni wa mutangathi uria utangataga na TV ya Inooro uria kurehagira gicunji kia rurumuka o muthenya wa Sunday me hamwe na DJ Covenant na tiugi ni Hellen Muthoni. Tutana kumenyithia gitumi kia Hellen Muthoni kwiyumiria ng'enda-ini cia ukinyaniria na kurekereria mĩario ĩno no tukuria na gitio utuike wa gusubscribe, like, comment na ndukariganirwo kuhinya ka notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa mugikuyu. Ni thiko nini ihitukite thutha wa mihuhu kuyumiria kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ta Facebook na YouTube ukierekana ati Hellen Muthoni uria kurehagira gicunji kia rurumuka o muthenya wa Sunday ni afutitwo wira. Na mihuhu ino yeyumiririe thutha wa Hellen Muthoni kuyumiria page yake ya Facebook na gupost gabica o haria augire it's going the last segment today on Rumuka today. It's going the last segment today on Rumuka today. Naona how the last segment today on Rumuka today. How ni ho mafans a Hellen Muthoni makorirwo mageciria Hellen Muthoni ni mufute wira kana ni atiga wira kuria Inooro TV. Na muthenya wa ira turonire Hellen Muthoni ni areyumiririe na kuregana na uhoro uyu na tugithie na mbere gwika uthuthuria witu ni turona gicunji kia rurumuka haria Inooro TV no kirathie na mbere koguo Hellen Muthoni ti mufute wira guku ni gwa Africa na CN.